एक नंबर प्रश्न ओके ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଓକେ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଅଲ୍ କରେକ୍ଟ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ KYC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? KYC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ Know your customer। तीन नंबर प्रश्न PAN ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? PAN ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି परमानेंट अकाउंट नंबर। चार नंबर प्रश्न OTP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? OTP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି वन टाइम पासवर्ड। पांच नंबर प्रश्न SMS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? SMS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସର୍ଟ ମେସେଜ ସର୍ଭିସ।